ole masabera chuan Google Chrome kan lutanga Google pmkisan.government.in ti hi kan type anga chuan kan click anga chumi kan click zo chuan PM Kisan ti website alo oma kan click lenga kan click zo nuwa chuan web page kan luta ta chuan farmers corner ti lo mani new farmer registration ti te beneficiary status beneficiary list ti te lo oma kanin register dona wangin new farmer registration kan click anga new farmer registration kan click zo nuwa chuan registration form lo oma chumi chunga chuan enter Aadhaar number ti te enter image text ti te lo oma pasaberin Aadhaar number kan enter anga kan Aadhaar number kan enter nuwa enter image text ti kha kan click le kan enter lenga chu right side lama hian alo oma enter tur hi image code enter tur oma ni chumi image code image text ka kan enter zo nuwa click here to continue kan click leang chumi kan click zo nuwa chuan pop up alo oma record not found with given details oma okay kan metang record not found with given details do you want to register on PM Kisan portal tinia yes kan click ang yes kan click zo nuwa chuan registration form ti hian alo langa masabera hian farmer personal details mandatory parameters ania fill up vector ania state te district sub district block kan ti te farmers type tin account number bank name ti te lo oma state kam saberin kan fill up anga kan omna state Mizoram animaya Mizoram kan click anga kan select zo nuwa district alawom le district hian kan omna district Aizawl Champhai Kolosip Long Tlai tia khanin kan omna district kan select anga sub district alawom le sub district hianin kan omna sub district berkha kan click donani kan select donani chumi zo chon block alawom le ya block ka khan kan omna block kan click anga village po hian kan omna village chang chang ti hian ali salo oma kan omna berkha hian kan select donani village kan select zo nuwa chuan farmer name hian other kata kan ming kha kamile farmers name kain ang turani chuan gender hian male female le others ti oma male hian kan click anga category hian general ST SC di te oma tribal tan ST chimizo chuan farmer type anilia small 1 to 2 hectare ti others ania gachu wan kan nei zau dana zerin small emo others kan click mai nga ID type hian Aadhaar kan enter to wangin enter non angai to lova IFSC code kami ka enter nga ya bank name ne hian kan omna IFSC code kan omna bank IFSC code kan enter do ni policy pa chuan SBI IFSC code kan enter nga IFSC code kan enter do wangin bank name selection hian State Bank of India SBI khalo lang ta automatic in chumi zo chuan account number kan bank account number poisa anron transfer na tur account number kha kami kha kan enter don ani account number kan enter zo nuwa chuan address oma address hi automatic in tian in fill up maya consent given hi kan click lenga ta chuan authentication verification ti nga ya agree le I don't agree ti oma ta chuanin I agree kan click nga submit kan click lenga chumi zo chuan submit for Aadhaar authentication Aadhaar verification ti ngai le kan click ta chuan yes Aadhaar authenticated successfully verify successfully ti na niya Aadhaar verification kan ti zo khan mobile number enter le turaniya mobile number kan sulut nuwa date of birth te hi Aadhaar card kan date of birth nen khain ang turaniya date of birth kan sulut nga kan sulu zo nuwa chuan father date of birth kan sulu zo nuwa hian
father, mother or husband name ti kha chulu tur oma engmo ber kha kan chulu don ani chumi zo chuan ownership land holdings ti oma kan land area kan huan nei zau zong chi kha kan chulu don ani ta chuan khata number khasra number area ti te kha oma ethi kan met photanga ekhi kan click anga ta chuan khata number te khasra number tin kan huan nei zau zong area in hectare kha khami kha kan chulu le don ani kan omna village azrin hei chu kan area te kha number te kha danglam theya ti chuan chumi kan fill up zo nuwa chuan kan delete du ni pon ta hina delete theya adik lo ni chuan ani lo chuan dikani chuan ti hianin kan process anga I certify that ti hi kan tikanga save kan click anga chuan pop ti han long le ta you have registered successfully with your identity proof number kha adarani your data will be sent to your state for approval. If your given record found successfully, they will process, otherwise rejected. Okay, kan metanga chuan kan registration ti na kha a status kha unapproved me approve lo ti kha kan check le don ani chuan hemi website ta bokyan kan lut lenga status of self registered ti hian kan click don ani ta chuan enter other number ti lom le enter image text ti nen masain other number kha kan chulut masanga other number kan chulu zo hian image text kan chulut lenga right side ta hian chulu tur oma image code image text kan ti kha kan chulu tanga kan chulu zo na atnuaya search option hi kan click don ani chuan kan status kha hriat thei don ani search kan metanga search kan me zo chuan ti hian alo langta father name farmer name ti te other number tin kan detail song khalo langa to bera hian remarks oma chuta chuan pending for approval at state district level pending alo lani ni status kha aka district emo state level authority ten approve le poisa kha kana kana lu thei don ani